Ćao svima. Evo ako krećemo odmah da radimo. Danas imam za vas još jednu skalu, to jest molsku skalu. Da budemo precizniji, harmonski mol. Evo ovako, harmonski mol se gradi tako što iz C-dur skale umanjite njen treći ton ili ti njenu tercu za polustepen i njenu sekstu ili ti šesti ton za polustepen. I dobili ste vašu skalu, to jest harmonski mol. Evo ovako, znači sad ćemo osvirati. I to je harmonski mol. On ima sličan prizvuk sa ovom arabijskom skalom. Naprimjer, evo, ovo je C arabijska skala. A ovo je harmonski mol. Ta 3 ili 4 posljednja tona imaju i potpuno su isti i zato slično zvuče. Evo ovako, znači krećemo odmah. Krenemo od C mol skala. Ovako, sljedeći tonovi su, znači C, D, S, F, G, As, H, C. I još jednom ću. C, D, S, F, G, As, H, C. Sada prelazimo na drugu, a to je D, harmonski mol skala. Ovako, znači ona se sastoji od sljedećih tonova. D, E, F, G, A, B, Des, D. I još jednom ćemo. D, E, F, G, A, B, Des, D. Prelazimo na sljedeću skalu, a to je E harmonski mol. Evo ovako, on se sastoji sljedećih tonova. E, Ges, G, A, H, C, S, E. Pa prelazimo, pardon, još jednom ćemo. E, Ges, G, A, H, C, S, E. Prelazimo na sljedeću skalu, to je u F tonu, F harmonski mol, ovako on stoji iz sljedećih tonova. Naravno, vi gore pratite sliku i usporavajte tako brzo, kao i uvijek. Evo ovako, znači idemo F, G, As, B, C, Des, F, E, F. Znači, pardon, idemo još jednom. F, G, As, B, C, Des, E, F. Idemo dalje. Ovako. Prelazimo na G. G se sastoji iz sljedećih tonova. Evo ovako. G, A, B, C, D, S, Ges, G. I još jedno. G, A, B, C, D, S, Ges, G. Prelazimo na A harmonski mol. Ovako, on se stoji iz sljedećih tonova. A to su A, H, C, D, E, F, As, A. I još jedno. A, H, C, D, E, F, As, A. Znači to je. Ovako, prelazimo na sljedeću skalu, a to je H, harmonski mol. On se sastoji iz sljedećih tonova. H, Des, D, E, pa ide Ges, G, B, H. I još jedno. H, Des, D, C, Ges, G i B, H. Prelazimo na gornje dirke, ove crne. Ovako, prelazimo, znači, ovaj ton cis ili ti des, znači sve jedno. A ako povisite od C, to je cis, ako umanjite od D, to je des. Znači sve jedno, ako vas pitaju osviraj mi cis ili des harmonski mol, znači ništa nećete pogrešiti, to je taj ton. Evo ovako, znači prelazimo, znači, na des harmonski mol, a i u ovom slučaju će des. Ajde, pošto sve su umanjene, da mi ne bi govorili zašto povisilica nije snizlica, nebitno, ajmo sa snizlica. Ovako, on se ovako svira.
I sastoji se sljedećih tonova. Des, es, e, ges, as, pa prelazimo dole na a, i prelazimo na c i des. I još jednom ćemo. Znači, des, es, e, pa ide ges, pa ide as, pa ide dole a, pa ide c, des. Prelazimo na sljedeći, a to je es-mol. Es-mol se svira ovako. Pardon. I ovako, on se stoji sljedećih tonova. Des, f, ges, as, b, h, d, s. I još jedno. Vi pratite gore, naravno, imate, uradio sam sliku. Pratite polako tonove ili usporavaj tako brzo. Idemo još jedno, znači, des, pardon, s, izvinjam se. S, pa f, pa ges, as, b, h, d, s. Izvinjam se na malim greškama, ali nećete pogrešiti, pratite gore, znači sliku. Dešava se oma neka koncentracija, ode dođemo. Ako prelazimo na sljedeći harmonski mol, to je fis ili ti ges. Ovako, on se ovako svira. A sastoji se iz sljedećih tonova. Znači, to su ges, as, a, h, pa ide des, pa ide d, f, ges. I još jedno ćemo. Znači, ide ges, as, a, pa ide h, pa ide des, pa ide d, pa ide f i na kraju ovaj ges. I to je fis ili ti ges, ova harmonska mol skala. Prelazimo na sljedeći ton, a to je as ili ti gis, znači sve jedno je. Ako ona se svira ovako. A sastoji se iz sljedećih tonova, to su as, b, pa ide h, pa idete des, s, pa ide e, pa ide g i na kraju as. I još jedno. As, b, h, des, s, e, g i as. I na kraju prelazimo na posljednju skalu, a to je B skala, ili ti hes, ili ti ais, ništa nećete pogrešiti, ali krećemo ovako, znači B skala, ona se ovako svira. I to je B harmonski mol, znači skala, ovako ona se stoji iz sljedećih tonova. Znači B, C, des, S, F, ges, A, B. I još jedno. Idemo, znači B, C, des, S, F, ges i idemo ovdje A, B. I to je harmonski mol. Znači još jednom ću napomenuti, harmonski mol se gradi tako što iz C-dur skale samo njen treći ton umanjite njenu tercu za polustepen i njenu sekstu ili ti šesti ton za polustepen. Znači to je to. Ništa, znači izvinjam se na malim greškama, ali ništa nećete pogrešiti. Gore sam lepo uradio ove slike u Photoshopu, tako da možete pratiti šta sviram i koji su tonovi. Naravno, ništa, to je to za sad. Hvala vam puno i